Mbijeho kandi ndabasuhuje cyane abakunzi b'ibiganiro byacu. Uyu ni umwanya ugira kabiri tugiye kugaruka ku bugambanyi bw'indengakamere bw'aba bagabo boherejwe i Bujumbura mu mugambi wo kugira ngo babashe guhohotera impunzi, gushira icyo nakwita iterabwoba ku mpunzi zahahungiye za bene wabo, bakeneye yuko bagomba kuyoboka akagara ku ngufu. Ndaza kubiva inyuma. Ibi bimaze igihe, abantu bacu bari i Bujumbura, iyi ni inshuro igera muri ya kabiri bashirwaho iterabwoba. Ngira ngo abantu murabyibuka, ejo bundi bafata Rora twarabisakuje, ariko stile kubera yuko bumva yuko umugambi wabo utaragerwaho, bakomeje kugenda kuri mutualite ya Bujumbura. Icyo nicyo cyane ngiye kugarukaho, hanyuma tuze kurebera hamwe niki bitwaje, niki bashingiraho, impamvu Kongora ashobora kumva yuko abanyamurenge bari Bujumbura bagomba kuyoboka akagara ku ngufu, ndetse bakagendera ku murongo wa Kinshasa, kwitwaza yuko agiye kubashakira inzira irenga ruguru, ariko adashobora kugera Uvira cyangwa se adashobora kugera muri biriya bice byose ababaza rendo bene wabo barimo, ariko kumva yuko akaza gufata abanyamurenge ku ijosi, tamzite ko ari ukubafata ku ijosi, bahungiye mu Burundi kugira ngo abashiremo ayo matwara yo kwanga iwabo, yo kwanga kwirwanaho, yo kwanga kubaho. Reka mbyite gutyo, reka ndeke gutinda cyane. Mbonye uzaruko cyazamutse, ariko ntegere n'abandi baracyarimo baza bari mu space, mu sharing space, nanone twongere tuganire. Uzaruko ari mikoro ni yawe, ntacyo ndi gutindeho, ta protocol nyinshi y'iki kiganiro ihari. Arakoze. Ibi ngibi twari twabivuzeho kare, ariko nanone turakomeza kubera ko ikibi nta kubwira umwanya, ni ugukomeza gucamaganira kure. Icya mbere ngo wari ubivuze ko barabafatira ku ijosi, n'ibyo kandi ushaka kuba akagara, ndibaza ko iyo bari amahitamo, cyangwa ushaka kutaba akagara nawe ni amahitamo. Turi muri demokarasi, ariko kuza kubaburira abantu ngana mushireho ubuyobozi, umuntu nka Kongoro, umuntu nka Gasita, abantu bubaha, biteye isoni kuza guhagararira community ngo bandi batore ubuyobozi. Biriya ni ibintu bitari mu nzego zabo, bikurira no kwivanga. Mu by'ukuri nimba babikora ntabwo ari byo, kandi ababegereye bagenda bababwiye ati mwivanze mu bitabareba, ziriya si inshingano zabo. Ahubwo nje ntekereza ko abantu b'abategetsi bari mu buyobozi, icyo abanyamurenge babagombaga uno munsi kwari kubaha amahoro. Icyo abanyamurenge bari hari abagore hariya muri ya nkambi, kwari kureba uko bobashakira ibyo barya, cyangwa se bakanabashakira n'uburyo bataha, baje iwabo bakaja ku matongo yabo bagahinga bakorora, kuko byari bisanzwe mbere. Mbese numva ko aribyo byari mu rwego rwabo, aho kuza kabisa kuza kuvuga ngo mutore ubuyobozi community ingana kuriya. Ibyo bintu kabisa ntabwo biri mu nshingano zabo, ibyo bintu bagomba kubireka kuko ntabwo ari byiza. Biriya birabagayisha, birabasuzuguza, kuriya ni ukubura ibindi bakora. Ariko nibaza, ariko nukuri nimba bafite izindi nshingano bazi batorewe, bafite mu nshingano, birasi ibyabo. Nibareka abaturage, nako nahinge kubita ngo abaturage nibareka impunzi zibereho uko zibayeho, bararushe, barashonje, barakenye, bafite iwabo harasenyutse, nibabareke biturira amahoro. Kandi nanone nimba kuvuga ngo barashiraho ubwo buyobozi, yego tuvuge barawushiraho,
ariko kandi si ubwo buyobozi buri i Burundi, abantu b'impunzi bari hariya noneho batekereza ko aribo bagiye kugarura umutekano, nibo bagiye kurwana bafate Kamanyura, bafate Bukavu, bafate Goma, eh, bafate n'iriya za Minembwe hariya hose, simbyibaza. Ariko kandi nubwo ntanavyibaza mbona ko ni ibintu bidashoboka. Rero nibareke abaturage biture nako impunzi zibereho mu mahoro, Imana nibafasha umutekano ukagaruka basubire mu vyabo. Ariko hariya ni ukuri. So, uzarukari ukiri aho Mm. kuki bashaka guhera i Bujumbura? Dufite impunzi muri Kenya, dufite impunzi i Rwanda, dufite impunzi mu Bugande, ariko bakumva yuko bagomba guhera ku bantu ba Bujumbura ngo nibo bagiye kubwira uburyo bagomba gutaha, uburyo inzira y'iwacu igomba gufunguka. Ico nico Bazi neza yuko iki ni icyumweru cyo kunama, twari mu cyumweru cy'icyunamo, ariko ni nko kuza kubabwira ngo ibyo mwari murimo nta kintu na kimwe bitubwiye, nta kintu na kimwe, nta gaciro tubihaye, ahubwo icyo duhaye agaciro nico databuja Gisegeti ari kudutuma uyu munsi ku Banyamulenge. Mm. Erega Utekereza yuko Abanyamulenge imyaka 8 bamaze bicwa n'iyi leta ya Gisegeti bashobora kubumva? erega ni hariya niko gakoridoro basigaranye, urabona uwagiye mbere yararenze ku ndondo, ntaco vyafashe ubusa, niko duha twumva. Aha rero sinzi ico nanone bagiye gukora, nta gihari kabisa. Biriya ni amaburakindi, kandi noneho izo mpunzi nyene nkuko wari ubivuze ziri henshi, si nyene kubera iki botangirira hariya? Nubwo se ariho bafite uruvugiro, nimba kabisa baje ku nyungu z'impunzi, impunzi ziruzuye, noneho nibave hariya bazoje n'i Rwanda, baje i Bugande, baje no muri Kenya tubabone, baze n'inaha ngaha muri Amerika tubabone kw'isi yose. Ariko nanone mu gihe bahereye hariya, kuko nimba bafite ineza bahaba bifuriza ineza abavandimwe bariya baruhiye hariya, twari kumva bubatse imidugudu, tukumva bubatse imidugudu za Gatanga, Mbondamo, Rubibi, Gihuha, ku Gahura, ku Gashararo, Mugogo, Canzovu, hariya hose harasenyutse nta bantu bakihatuye. Urumva? Noneho bakaza bakavuga ati twarabubakiye nimuze, urumva? Cyangwa bakanabasezeranya n'ibyo bakavuga ati noneho twaje kubasura ariko duteganya nuko muzotaha. Ariko kandi simbitegeza ko ivyo ngivyo birimo, kubera ko n'uyu munsi bacaye bongera ingabo hariya muri ya misozi kuja guhangana. None se wumva atari ciza kibazanye? Muri iki gihe kabisa c'abantu ntiturunamuka, turacunamye, turi mu cunamo, noneho ngo baze bakubitemwo biriya, ni ugucunaguza. Urumva? Uku ni ugucunaguza abantu. Ariko mu vy'ukuri ntabwo biri mu nshingano zabo, ababegereye bababwire ati kabisa mwisuzuguje, twabagaye nk'abantu b'abategetsi nkamwe, twabagaye. Ico kintu ntabwo kibabereye kabisa, ntikibakwiye. Murakoze. Urakoze cyane uzarukarisha, ariko wenda nta bandi barazamuka, ariko nkubaze ikintu kibazo. Utekereza yuko kuja kubashiraho icyo nokwita ni iterabwoba kugira ngo bayoboke iyi ideoloji yawe yo kurwanya kwirwanaho? Abantu bari hariya bahunze iwacu, abenshi ni abatwikiwe, abenshi ni abacitse ku icumu. Utekereza yuko bariya abasaza bari i Bujumbura n'abakecuru bari hariya bashobora kumva kongoro watumwe n'iriya leta? Sinzi nimba wanyumvise. Nari mpamvuga ndi muri mute, nari mvuze nti Wavuga uri muri mute, go ahead. ego, uwa mbere yaragiye, twarabivuze, twavuze yuko nawe yagiye ahantu bamuzi, bazi ibikorwa vyiwe. Nta munyamurenge n'umwe wera wirabura utazi kongoro ngo amenye n'ivyo akora. Nta munyamurenge n'umwe utazi Gasita ngo yumve ivyo akora, cyangwa imigambi yabo ku Banyamurenge barabazi. Urumva? Hariya rero niho babashe gushinga amaguru ho gatoya, ariko n'ubundi ntaco bazahakura kuko barabazi. Ego, bagiye kubazimisha cyangwa se bakoreshe ku mbaraga babikora, ariko
bitari ku mitima yabo sinzi nabisimbika ko bazanabikora urumva ubuyobozi barabutora ariko kandi numva ari ubuyobozi agiye gushiraho wenda abazobasha kumanipira bazavuga ati wewe uratubera umuyobozi uyu tuhere maso uze ureba uwo bazoza bakekaho akantu bamufate bamufunge kuriya baraye bagize nani ruboneka urumva nibyo ngibyo nibyo bagiye gukora ngaha ariko nanone nibwo bazabikora abanyamurenge ntibibari mu mitima bazi imigambi yabo bazi n'ibyo bitwaje gukora hariya ni ukuvuga ngo barabazi urumva hariya nabo babashe gushinga amaguru ariko ntibagende nimba ari abagabo bafite abanyamurenge neza ntibagende baje n'ahandi basansibiriza izo mpunzi gutaha ariko kuza kubwira impunzi ngo hano mutore ubuyobozi biteye isoni kabisa ku bantu nka bariya baba autorite bangana kuriya biteye isoni ntabwo biri mu nshingano zabo se numva ari kuko cenzo arakoze cyane reka dufate espoir watwumva ndabumva Jenzo mwiriwe mwiriwe namwe muranura turakumva cyane ngahe wagana kuri topic y'isi murakoze cyane ubugambanyi bwa Kongoro na Gasita ibyo bariko bakora hariya za Burundi mu by'ukuri ni ibintu bibabaje ariko bazavuga ngo iyakise ntawe utayikora mu nda abanyamurenge bari hariya Burundi muribuka mu minsi itari myinshi cyane bagize ibibazo barafunzwe bakaza bagenda bagafatwa bagafungwa bitumvikana abantu barabitabariza bigeraho abana b'abanyeshuri babiri bari basigaye iriya leta yabuze uko ibicisha irabadeportinga abana b'abanyeshuri bafite ibyangombwa barabyibuka bamaze iminsi itari mikeya hariya abaturage ba hariya bacu bari bamaze iminsi ngira ngo twagiye tubatabariza noneho nyuma yabwo nyuma kuba traumatizinze muri buriya buryo mutangira kumva bariya bambaye ahaga batangira kwibasira amamituwalite y'abanyamurenge gusa kubera iki batavuga gutya kubera iki batakontradire bariya kubera iki batagira gute bigeraho tuza kumva amanama yagiye akorwa n'abaraba mu Gatama na liste bari bashizeho abantu bashaka kugira ngo bagire bazariyere yabo no gushaka gukerera ngo ikintu cyo gusabotaginga iriya twirwaneho ngo bakeneye ngo twirwaneho original ariko babonaga abanyamurenge bari hariya abanyamurenge abenshi ni impunzi bahunze bwa butegetsi bubi abavyeyi basenyewe hariya bazi ibyababayeho ariko babona yuko influence y'abavyeyi bari hariya baravuga ati mureke abanyamurenge tubakureho amaboko tubakureho abantu kabantora dutera ubwoba n'abariya bandi ku buryo umuntu wese uziye poza kuri iyo vision ibyo nibyo bamuniga ntama bakoze ariko bari baribeshe buriya baza bibesha yuko abanyamurenge batabazi abanyamurenge badafite ubwenge ariko mwabonye abavyeyi bamuvuma iriya ruguru wari wabona umwana ataha iwabo bakamwamagana kuko yamaze kuba umwanzi w'ubwoko ibikorwa akora kuja kubazanira abanzi gupfobya jenoside bakoregwa ivyo byose ubu nyine ino etape bariko bakora gasita byara yabaye tombe mugani wo wamurere byaramupfanye icyo ziwe urugamba rwaramunaniye Kongoro afite akora iki Kongoro yantare yahe hari ari mu bihe bice ariko bagomba kuririra kuri bari abaturage bari hari abari vulnerable umuturage wa hari i Burundi ni umuntu uri très fragile
umuntu byoroshe kabisa gutungira urutoki zirambonera kure bakagira uko bamugira hariyo ntaco bafite kuvuga kabisa, ntaco bafite kuvuga, yewe banagusavye nuko witaba inama ntushobora no guhakana keretse utakiri hariya i Burundi. So abaturage bacu bari mu kaga kandi bamwe bazabizira, ah, kugira ngo n'abariya bagende batange raporo kuko amafaranga bariko babahereza, amafaranga y'ama-frais de mission n'ibindi, nta kintu kizima biriko biproduire, ntibakibashije gusubizayo umwanzi, ntibakibashije kugira gute, bagomba kureba bariya abaturage bari bamaze iminsi badasohoka no mu mazu, bariya abaturage bari basigaye banyanyaswa, bari barafunzwe bafite ivyangombwa, bari impunzi batagira gute, akepfo na ruguru. Gakunzi, nanje ngo Gakunzi, Gasita na Koro baje kugira ngo babongerereho iriya mibabaro. Baraza kuva hariya kimwe na kuriya muri Gatama bavuye hariya bahora baburisha. Gasita ntibari buze kuva hariya baticishije abantu cangwe abandi babafungisha babajana za Kinshasa, kuko bagomba kumekingasha yuko inkingi z'abanyamurenge, abagabo bafite ijambo hariya, babakuyeho hariya, abandi babatera ubwoba kugira ngo bazaza batanga amaraporo ati dore aba badusinyiye, aba banditse gutya, aba bagize gutya. Imagine n'ibi bihe twari tuvuyemo surtout ko barabikora mu kwezi kwa munani. Kinshasa, usibye Kinshasa nkatwe Gatumba Foundation GRSF niyo igomba gutegura na teme y'umwaka niki, ariko i Burundi na Kinshasa nibo banze gukoresha teme igomba gukoreshwa y'umwaka yatanzwe na recommandation ya GRSF, kubera yuko bagomba gupfobya abanyamurenge, ntibemerewe kwibuka n'ababo uko bagomba kugira surtout noneho ko ibintu vyabareye muri kiriya gihugu. Nayo gutwara umwanya munini, ariko ni ukuri abantu bacu tubihanganishe, birinde abantu bari hariya, birinde kwandikira uwo bandikira, kuvugisha uwo bavugisha, kuko bariya baje gushakisha urwitwazo, scapegoat, hakeneye kureba umuntu urwitwazo niwo bashobora kugirira nabi, bakavuga ngo dore abantu bafashaga ziriya leta, dore abafashaga abana bigwanaho, ababuze abanyamurenge kuyoboka leta, ngaba tubashize ikuzimu. Kandi orke ni aba innocent, n'abana b'abanyeshuri, ni abapasiteri, ni abantu ba societe civile bari aho ngaho, ni impunzi ziri hariya, abenshi muri izo mpunzi basenyuwe amazu yabo hariya za Uvira n'ahandi, bari hariya kugira ngo babone agahengwe. Sawa, murakoze kuduhereza ijambo. urakoze cyane, reka nakire Sizi Twirwaneho, hanyuma nze kwakira Amadou ya Rukunda akurikirana na Fani. Sizi ndakwakiriye, Twirwaneho. Muraho. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze, ngushimira kumfasha kino kiganiro. Tubwiye nanone kugaruka kuri ubu bugambanyi bw'aba bantu bamaze igihe bashaka gufatiranya impunzi z'abanyamurenge ziri i Bujumbura. Uyu munsi ni kaho twiriwe ku masipesi twamagana ibi bintu aba bagabo baha bakora. Ni ukuri biba bitangaje kandi biba bibabaje kumva abagabo ni ukuri bakuru, atari ukuvuga ngo ni abasore ngo babyirutse, ngo ni abasore bahendeshejwe amafaranga, kumva ngo barahagurutse baje mu gihugu kirimo impunzi. Apana si ukuvuga ngo ni igihugu abaturanyi cabo ca Kongo, ni igihugu co mu Burundi impunzi zacu zituyemo zihoramo. Ukumva ngo bahagurutse Kinshasa, njenza nibaza se habaye Kongo Kinshasa, habaye Burundi Kinshasa, cyangwa ni Kongo yinjiye muri Kinshasa? Jewe sindi mu kumenya kubitandukanya kubera ukuntu binjiranyemo Burundi. Kongo yinjiranye n'Uburundi, ntumenye ngo bari mu kubikora gute kubera ukuntu
uri mu gusanga abarundi barinjiye muri Kongo ku bwinshi, ugasanga n'iriya leta ya Kongo irisanzura mu Burundi, yahagize ibyicaro ku buryo binjirira n'impunzi ziri muri UN ngo nizo baje kugirira nabi. Biba bitangaje kumva Gasita n'ipeta afite. Umupfurero n'umwe niwe uzi ukunda kuvuga ngo ni ukubabona gusa ngo n'amapeta atukura ngo ku bitugu. Kabisa ni ukubabona nyine n'amapete atukura ku bitugu. Biba bitangaje nko kumva Gasita umujenerali ngo araje ngo aje mu mpunzi ngo kubasansibiliza, kubumvisa ukuntu agiye kubatahana, kubumvisa ukuntu agiye kubakoresha irisansema, atari ukuvuga ngo ni UN ngo ahagarariye UN, ahagarariye buri kimwe cyose, ariko aje nk'umujenerali ngo aje gukoresha isansema. Je hari uburyo numvishije muri no lisansema ntiyaba ari Katrike bashaka gukoresha kugira ngo bamenye abasore bari muri uriya mujyi wa Bujumbura, babone ukuntu bazoza babafata biboroheye, baza aho batuye, bazoza babatumaho ziriya mbonera kure ari nijoro zibafate. Tuhaye bene wacu Burundi pole kabisa, kuko bari mu guhura n'ibibazo, ntibavuga, ntibafite aho binyamamburira, ntibafite aho bahumekera kubera ibibazo bari mu kugenda bahura nabyo. Niyo ibi bidahita bitwereka ya nshusho yo mu Gatumba batanga amahema atandukanye n'ay'abakongomani bandi bari bahari. Bihita bitangira kuvuga ngo ese iyi lisansema bagiye kuzana ry'abanyamurenge batuye Bujumbura ngo babakoreshe lisansema, ni ukugira ngo bamenye abasore bahatuye, babone uko bazabafata. Muri make dufite ibibazo byinshi turimo turibaza tudafitiye igisubizo, ariko icyo twabwira bene wacu ukiri aho papasi yabo ni ukumenya ngo ninde muntu uri Bujumbura ushigikiye kwirwanaho umunyamurenge. Nimba atayobotse Akagara afatwa ajanywe Kinshasa afungwe. Iyo niyo ntego yabazanye hariya. Urumvaga n'iryo lisansema. Iryo lisansema ni ukuvuga ngo bazoza bamenya ngo umuntu mu nzu ibarura, mu nzu harimo aba basore, harimo aba bakobwa, harimo aba bantu bangana gutya. Ni ukuvuga ngo uwo batabyumva kimwe bazamufata bamutware i Kinshasa. Iryo ni ihohotera. Niyo tuza twumva ngo none se ko bavuze ngo M23 natwiganeho ngo ni abateroriste, none si bo bateroriza bene wabo basanze mu gihugu bahungiyemo. Birababaje ni ukuri, kandi tunabamagana. Twamaganye Gasita iminsi yari amaze acecetse, n'ubundi aceceke. Ntabwo ziriya faranga bamushukisha cyangwa biriya bivuga ngo ni kwa basebukwe, turabizi ko ari kwa basebukwe, ariko ntibivuze ngo avogera ubwoko uko yishakiye abusange naho bwahungiye ngo kararengera basebukwe na ba nyirabukwe batumaze bashaka kutwicisha bakatumara. Amaherezo imba sebukwe na nyirabukwe ari abakongomani, ntibizamukuraho kuba ari umunyamurenge. Ntabwo bizokuraho Gasita iriya sura kwitwa ko ari umunyamurenge, ntabwo bizamuvanaho. Yeme bavandimwe, mukomere kandi mwihangana. Tunabwira n'abantu b'i Burundi ngo babe maso, iryo lisansema, iryo barura baryange. Bafite uburenganzira bwo kuryanga kubera ko ntabwo ari UN. Ikindi cyantangaje, baza kureba mitiwarite y'i Burundi ngo bayitegeke gute. Mitiwarite y'i Burundi ko ari ishinzwe kureba abapfushije batabagwe, abarwayi basugwe, bamenye ibibazo biri hagati yabo. Leta ya Kongo yinjira gute muri mitiwarite y'abanyamurenge? Ibi bintu birimo ihohoterwa riteye ubwoba, kandi abanyamurenge bari i Burundi babe maso kuko barashobora kubakoresha amakosa batazoshobora kwikuramo. Hari ahantu habimbonera kure bazakubita umuntu bakamuhakikisha ko bamwishe. Inza nibuka tuba Mwaro bigeze gufata abasore b'abanyamurenge barabakubita, harimo aba bagakunze, uyu Gakunzi mwumvo, uyu Gakunzi yigeze kubarwanya igihe kimwe cy'Imwaro, arabarwanya kabisa bifatika. Ariko biba bitangaje kumva ngo nibo kandi barimo barasubira inyuma n'ingene babazi ngo
ngo nibo basubiye kuza kuvugira Uburundi. Ni ukuri birababaje, abanyamurenge bari i Burundi, abamama, abakobwa, abahungu, abasore, abapapa, babe maso kuko bariya bantu ntabwo baze batora ngo ni umugore, ni umugabo, ni umukobwa, ngo ibo baje kwica no kurimbura. Ni kurya Satani yaje mu isi ngo yaje kwica no kurimbura no kunyaga no kwiba, niko n'abariya bantu bameze ba Kongoro. Ba Kongoro baje kwica, kwiba, gusenya, kurandura, kuko niyo ntego yabo. Murakoze cyane, reka twumve Fani yari yazamutse ariko ndabona yamanutse.